bihe byangire NRM ikorire ki ebyange bibiri ebyose nimbe muhagira nibahagira NRM munonga ebyange bino bitera akaruru munonga bihagira President Museveni omyanya mingi President nanarenze bichwe kanshanju ahigana ebyo abantu abatera akaruru so nico turayitegereze omukasheshekeri izoba nyine team koroga omwinaremu na team koroga mu opposition aha mukono ogwanje ogwa buryo immediately nyine ho Haji Jafar basajja baraba ubwo ni chairman ahabwa district ya Bushenyi ogumbuzare n'umukuru wa Haji Hassan right basajja baraba chairman w'abashubuzi aba movement omwihanga ryona nyine umwami Kadamuchunguzi Geoffrey nakora na office ya president nyine umwami Mark Itogoro Nyabihemu ogunarwo mu kigombe cya Nupu kandi nowayine bendera ya Nupu ahabwa meya obwambara city hamwe na Ambrose Ntebeke ne Vincent narwo mu secretariat ya NRM chairman basajja baraba abantu batwerera musyo mu rugo kubanza kutayiso program y'ijyo kubiri munonga omugambizi ya television abi no mu studio ko abagamba abayone batureba bakuturikiriza abantu ba Uganda mwena na munonga ababushenyi ahindi chairman w'entebe ya gatano ha district ya Bushenyi yasigireho hamwe n'abahagizi ba NRM na munonga abo abayero yenda kutwara umushogo kubaramusya kandi mbendeze weekend egi ebabiri mu enungi amazina ganye ko bagamba bangeta basajja barabajafari omugambirizi ayigisire ahabanda secretary kugira ngo tugambirire ikibina cya NRM kigendo misho rero nabandi batujoininge President Museveni na abakwase bendera zitu omuyihanga ryona na munongo muri nkore na nakigezi rero bona barabe mu 100%. Bushenyi kareba kabajya mu modo district uwa bakirisire wakariyo ekere modo kusinga bayi Bushenyi na hatekera modo kweli yeta modo cyo kurebera ngo at least Bushenyi yasasa nkore ne sasa okay kuba ibyo kuriya biriyo nibiruga yekera modo kandi nabarisha nkabandi kandi nabantu nangwe no byo butegetsi bari yahiguru konka cya modo na hati maintain abana bukono bare mbwegese nicyo twiza tubibiri hanga burizo byamagara tuyahiguru so cya modo takihayo cyarhonese ne saheje and hariho ibigambo bibakutira hebero byahwiri uba n'amazima ngo kagera ngo muri Bushenyi ishaka municipal abantu bona barengero rengo rukwakira sende za parish modo tabachikoranda niba bubigambire ati maybe I was misquoted kuka parish development model unit ninja hajel yekina biningamba kandi ngamba issue kugira ngo selection criteria iyo yabakozise by then okano ushanga abantu babushenyi that category abo kucyo gwingite bakuforingiye bakugira ngo woine permanent house woine nanka bakabatiho parameters izo zikakota ukono usanga babushenyi batakuforinga within ngo bakiza bakiruvayizinga now it's like I can give an example wareba ngo obwiro bwa ubote na naamini bakabajya ngo wakutaha amahega ga government okose mikuwe ni futu chance plus obori muringo usanga mbwenu nkaba eweru obwiro bakata kutaha amako kusanga biro 6 so that's why you are saying wenda kujya ngo nonda kurutinga national army kandi wataho na Haiti usanga abantu bataza that was my argument my argument ngata kujya ngo tari uboro kandi yangu parameter yo kwezonisa no kusanga kacencuzo basanga itutaru abantu manyangu Bushenyi mwe muri yentega karije abo government bariho mu gihagera bore ekeri UPC obote nyamurunga atenare mu kweyizire atumara nayo ngwimwe tumugera mugongo icyo mugenda necyo umugongo itutiye abanyankore abantu babushenyi nanka rwajangu asuyire nyuko nuwesho hati waza kwerenga utinyondo nupu imwe tumukubuza DNA kasi utindu nupu oshwire sho nonye kandi Museveni wari ariyo mu ntebe nuza kwitwenza
kuko government niyo gabura yenza tungambe ibikuri ubuhereza niuze kusanga namwe tutaze kugamba niuze kusanga za usenza nkuri at least ibintu kandi twavuze tugambe na n'ibiti challenges konka wahakansa umukuru no hendeka ikaza bajyango wahakansa nyineka amakarsa nakomebi namwe no baje komebi abo bakagenda tormo kada abantu bahenda musyo nonga mchunguzi Geoffrey ngo mazina abingi bangita kada mchunguzi kana nyine ko ndwe yatandukada warwangisariza kandi ndiyo mumba kumubarayizinga ankore sub region abakaruka muzee abakaruka president nyenda kutangira batahi banje bunye naha erda weitu chairman RC5 weitu obshenyi tangire mwana wanje maka itogoro nobara akiri kuri ya byar correct ndi kubyitegereza umwana w'abarwanyi ari nka Edikenzo n'umwana w'abarwanyi umudemokarasi umudemokarasi umugisha go kutora har kwenda ikiriza ntangire my senior colleague kada Vincent Ntebe Keine ubwo nawe tutwire nawo munongo mobilization kandi ntangire bona abateriho program yeji basime abugumana bagireba kureka akunta kabasa kutambuka umunsi bayuko baza no kujya ngo ankore nka region okwetegura kuriya hegura munonga hati nkegesha hawara bankumurishema oweitu modu zona noringu niyo haza kwesandeji Nojaka bano bamanya yero ni kimanyisaki President Museveni ni kimanyisaki wangisariza ni kimanyisaki nubwo muramwanza kuganira yes maka itogoro bantu mwe n'umwana w'abarwani ari nka Edikenzo konka we akwase akahanda kakutukura aramusi abantu maka yeba runonga boazi mwena na management na n'abakozi aba tayari West TV mwe bari kumbere zo mushogo hamwe n'abatayi banje mwashanga mu studios nyenda kwakoraho ubwo ari natureba kandi inshashe nabo bafite abantu babo nabatungire bibi mu weekend kandi inshemerwe na nabo batungire birungi itogoro mark nyabemo w'ikigombe cya National Unity Platform NUP Leadership People Power kandi ariko no wame yabwambara city umukarura kakarindi kija unchereze nyakura abantu banje abanyakinengo nyumwaza yisigaye ndonda karuru Vincent ina muhinya house to house Vincent ina mwana mwenye ko barundi no manyori yongoyo ngo ukagenda gusimbe bayataho mkina aza imbeba yagumana iringuruza kuringuruza ukagiruza shakisha tuzumukashisha aza kuringuruza imbeba ko yabigitere baro kuzabira shanki itana imbeba yaringuruza yareba kuzabira kamunana imbeba yakayaringuruza yareba ruhuru remiri hawo atukuzabira shanki kumaho kuyaringuriza yareba ro yagira tumaze gitinja ro n'ubwinazi so kuna saka banande beso wenu abantu banyakinengo umwe bari kunyakira kandi izoberi nabwo anakira baharwe ngo road map yanjye erugamba so kunguruga ninjagara kabaharuza ko ronda karuru kandi unchereze nabo nsime nomanya itwe no tayitwe mu position we give respect where it is due unchereze nsime President Yoweri Kaguta Museveni ahabwa ekiteekateko kye na nebyagambira Indian Ocean. So kuba Indian Ocean ne chiyanja changu kandi twakurire omuntu mwize bano buri abero ry'umwitaka ryawe kandi taba ryawe kandi rya community. So kungana bwe ntujja kuba guided by the law ako baroho icyo kwita United Nations Convention on the oceans. So ntujja ko bantu kuraterejo ako president agiserengu omisho ko nabasa kujja ko baho rutaro ungatutekatika ngo urutaro turwisha ko baho ako ba
ndubandushisha byingi wazo mahanga gatungukire kare nka Amerika hari abahingi n'abarisa mu states zimwe nka Oklahoma wazo muri Ohio amwe na Texas hari abahingi bingi n'abarisa ibi mwahabintu eva twire batware shongezi patwe batwara umukoti n'eshonga zamiza uko banoshanga ubabina ko samizi kandi ugatakwe na bagakoze se so nito tugira ngo Indian Ocean batuhereza kahana nito tukahikaho ikindi kikubashara abantu ba Kenya amwe n'abihanga ya Tanzania ngo gushanga neighbor wawe kandi ukunda Arland Rockti ikintu kirimo nonga so tuyigereza ngo eshongezi shemere kuba niziterero mu shop anamwicho basana ubutabana mutwari wa president Museveni ushangi cyabo no mutwari gwito abacaguranye ko gashaguranye cyaguranye kureba hari uko akwini hari ki kureba hari uko kumanya ngo ngwe b'inyanja nibwetengesa kureba hari iyo strategic thinking cyaguranye gine abo kuba nakimanya ngo umwana w'umuntu utakabasa kuba hatine mizi kandi utakabasa kubaho atari hina n'ikiyanga abataka kigambira abirataka kigambere abo kuba abiratine kugamba mu kimwe abo president agambira kantu kacha ka Frida ka kwatumu romo hangariona akagambereho konkebe tarman tekishiro manifesto ya NRM akigambira ngo president wihanga so tekishiro manifesto ye nico warebera nagira ngo jeshonga neshonga kurne kwa taro ya Uganda twabantu akirimo by the way abo kuba manifesto ya president niyarwanisiriza harimo kunyweza ibyo kwerinda kandi kimwe byabe nagamba Indian Ocean no kugira ngo nawashimiko y'ibirwaniso by'amizi so hati icyo kirumo so hato ya nareba birwaniso deni kibaje marisa ngo tikine kizuru cy'amana tureba hamwaro kandi turebana na aboko umwaro n'ikintu kikuru twakugira babaremaka kwija kubarando babaremaka tactful kada yajya mu kirumo tactful ya sto manifesto so ya nareba bicha bise ndabanda bahenda mu situ gende ebare mambo wazi ninyenda kuramutsa abo kutureba ngatangira abatuye napano na munonga chairman wa Bushenyi kuri basaje baraba na fraternity ya NRM yona heri abo kuba NRM ni nyingi kandi binja gukora TVG nemanza NRM majority so nimbatangira no kubendeza kuri baje program eje aho kuba wanoreba spectrum yitu ya NRM na nokwe kutambura campaign trail yona ankore twino kwetebe kanisiza ukutaya yoku na munonga nka region yitu tukareba ngo twagira okutwayakira president witu kandi ndaga bera witu NRM mbanye tante Bekine Vincent ninye twara Western region ahaba communications department ingasi media coordinator wa NRM so n'umwuga gwanje kurangu Western yona yimuka tinkore yonka tukigezi yonka konka twakire president no manzi abo kantu muhero buhagize thank you kare tuza kutandika icya tureta okutaya kwa president akunda karo muri ankore hamwe na kigezi kuna kutandika niwe chairman president Museveni aija omucyange cya kigezi ni yari atandikire atakizira ankore kigezi niyo Dr. Besigye arokuzarwa arkoruga Besigye isimbira kwa president Mirondena tarasingire konka kakora cyangu yakwatansa nabandi bacunguri hanga Besigye ari mu cyome haho mwaka president Museveni atambaro mu ngesho ya demokrasia ya mwazi kombeka NRM naija mu cweka kufesinga abantu ki abu umuntu wabo mukuru wabo mwana wabo ari mu cyome umwaka gona nakubugana abantu abo kubagambarata we munonga tayari kandi moderator witu abo program yes itwe kankole na Kigezi region twetebekanise munonga kwakira mukunda witu kandi yatwatiye bendera wa president his excellency Yoweri Kaguta Museveni tuhaburwa aho kureba ngo naija kwizomu kandi yo besi abo kuba nyowe eze senene zitakizirezi ukutera senene eze nanke ezamabati na namasanyarazi na nyikando tukutera senene ezo mbetete hatwa yozo mbetete umbashansa wiza wasanga kakada yaheze kukwata ayino musamato
ko musaba embonekerezo kandi embonekerezo nanka twine bika bishatu ebyesenene hariho umuhesi hariho akomere hariho na kizuwe hata musaba akhereza abakwaza kwata mwemwe neza kwete zindi weni utangiye futera yakwentandu yakhereza umuhesi nozihesa zona nozimara mu munaka umugisha n'urusengero rw'umugisha n'umugisha yakhereza kizuwe nayo niyegaruka kandi yakhereza komere nanka komera mu ngaro nogenda navugaho so kwezi kitu nkankore nkakigezi musebe na hakuruga semeye kumuhereza umuhesi ahesa ubururu abona mu marimo obuhagizi ubwo w'amani percentage ebe y'amani abukuba ntimanya kiri obvious nebo kuba umugenzi wanjye wakamyufu nakimanya Museveni nakusinga umuri nkore na kigezi na Uganda nangu kutwara hamwe konkito ntwenda tumheze percentage impango kandi za kumwakira ejeso ngi wagambaho yo kugira ngo narwo muceka iki umuganda witwa n'umunyano witu kiza bese jya komerwa yesa komerwa aho kuba there is no one who is above the law konka amateka cyetaga nawe wa fair mu mahandling basanga ngwino musango yatagwine ibintu bigenda mu kandi wajya ngo Museveni nakunda demokrasiya icyo cyo twenda kikomezemo ecya kabiri ekwatine na Museveni none basimu ya campaign yitu no ku protecting against ebitungire omyaka 20 president eyafone na munonga omurinkole na kigezi amasomero wakora amasomero batiyemo musomero minyi na munonga ga secondary schools na university nke yambara of science and technology na nakura isinsinga private kutekaho this environment ko okubanga tine even a private person after university nkaba umuganda wanje Hassan basajja baraba wotine policy ngiza government tekabiri akubo bute ubwamini akara abantu abayini basa kustand akuko percent baturaho myaka yona kunka kata kubasa ecya kabiri warebe by'amagara okwa upgrading health center za kabiri kuba health center series almost in every district so nkore na kigezi na Uganda no kutwara hamwe bakoze ecya kasha okureba ngo bathereza ebikwatine nana ebyentambara konkanti zagamba hacyarengeze na munonge by'ingundo nza kubugamba kuturaje ekindi wakureba ngo for example kabushenyi batiriho ibakweta a state of art center of excellence Gushenyi Technical College na nyenda bakutureba hanuye abaye n'abana baba bakwenda kwiga iby'imikono bazi bari ibintu n'ibyo mani irokoze rubaye urebe nanka industrial hub presidential hub it is doing a commendable job which needs to be protected as our CM says. Thank you. Yeah. Kad president kwa naija omuri yankore na kigezi nabana ija omwanya hi abantu abingi bakumukunda bose reba muhagiye konkara mu challenges no haya kubasa kuzigambira president yabare munonga challenges umurutweka cyagirana n'abazo kandi system ya rwangisereza nayo eine miringo eyergumane gonjora oburemezi bona obukubaho buruwiri nangwa no wakwe kitinsa president aine system zenyingi ezikubasa kumuhitsaho oburemezi oburi mu kicweka cyari kwebembere cya Uganda burizo nawe cyo kandi norewe akosa emiringo ebiri 1 okuhurikiriza abantu be 2 okutaho buryo akwatanise n'abari kwebembera okugonjora enshonga Kigezi region na Ankole region nyenda kubashaba umuri agency ya president Museveni yo kuronda Karuru nanyezere ngo toreke maranga twijo mbwingi nambuye n'ibiro bibiri by'ukwezi kurwisho ku 12
uw'ikitinsa president naja kuba ari uwitshema hamwe na Bushenyi mbwenu na ninshaba mwizire kimwe nangwa na ankore sub-region ahindi ya timu iyo kuronda akaruru ka president nyenda kubashaba mwizire kimwe mbwingi cyayorekere muranga ngo ikitinsa president ari no bushagi kibwingi omwihanga ryona no kirebere icyo ko banza hiyagire hona cyayiyorekere abantu okuba kwija kumushagika norengwe kuriya none kuba kuri gukora statement kamera ngo mba kwija no mbapakira harimo hey no bakupakira and by the way system hata no kuhinduka hindukire no bajyangu waza kuronda karuru mu kicweka bo ukarunda ho kuzarwaho henyine twine national team twine regional teams twine district teams twine sub county teams kwika LC1 iba kweta sero na branch so ate twaza eyo murundo gunegera ngu wabo ryo mu structure ronda ahori ahiba kutoreye naho kora abo ya structure ya district no shunanzwa okuronda karuru ka basi omu district ejo korori aha gomborora no yujunanzwa kuronda karuru omugomborora eyawe eyiba kutoreyine korori yo musero imwe abasero 30 eyiba kweta branch numwija kuzo musero yanyu buri yo mone bwakwihaye bashatu ndo barenga abantu 200 musero so hariho kiri kugira ngo umanya ngo nangwa ngo hati ngo umuntu aze kuhendekana munonga kandi iki mukuru wanje chairman witu wa Bushenyi kiyagamba cya protecting the gains nashe kitose nabwo ntugamba ho umukwiha tutandaka ehureji borka chweka ka Uganda kene kikakubasa kuoreke kikozurwe nyenda kwanza kweke kurebera Western region twamarogwire bwingi akutare ubu north na eastern bayibari mbizu byentaro zakona za ba arasara kwena nabandi Western region tukatwina busingi so omyaka 80 y'ubwebembezi bwa president Museveni na Rwangisereza tugizira ubusinge kandi no mu manifestansia neyoreka ngo nubwija kugumaho neyoreka miringo erikuza kukozeswa kore ngo ubusinge bwo bwagumaho hati one of protecting the gains ekigambo cyo businge tukakitwara for granted ahibahereje nyimwe abaziyo owe kitinsa nyine yihanga agambere ahanshonga nkuru ari kujya ati abantu bona batuherera bengi nabahungera kunu akwa ne businge buri yo ejo cyebuza bwenye aba Uganda batakuhungira wabane ibazi now icyo businge kanki kwatsara baju nimbasa nimnyembasa kwa kutesa esara aha muntu kutaka sento mushaho ako twagambe by'embuto twagambe by'amashanyarazi twagambe by'amezi ebibyona no buhereza obu government etwire nekora buri financial year na rubur mwaka gw'ibyesente umuyihanga ritu ya Uganda ebitongore byo bigira iki byayongeraho ohurira ngo nke myaka 5 nyuma water coverage nkumuri shema ikeri ya percentage mbere hate yongere yaza percentage ebyo biri continuous konka abanya Uganda bingi benda kuguma mu boro hat kandete aho ntundi koretera ikintu cya parish government modern kuhendera kushanga ngo buri munya Uganda obera tine chance iyo kutunga chance cya mushana na cyakiro kimanyisa ngo nakorenda yonga thank you hat program neyoreka ngu abantu benjo merka yabo batungire chance yo kwateri ya miliyoni no kugikozesa kandi abazikoze isege bona no buri zone bahereza testimony thank you bongire mna kandi kantu kamukamero ko nahererwa babene bajyangwa bebembezi batatunga sente za parish movement modo owe kitinsa president yajya atibeshubo bo babeyireje yabateraho hat kuba kureta miliyoni 10 za parish izitargarukana mu government izuruguma mbantu aba hata bageyongeramo na miliyoni 15 ezabebembezi erosizi kansarazi so hato noreba ngo thank you okwesimira mu Rwangisereza n'icyenshonga thank you mark eje ankore na chigezi ne areas zitore za president 7 mu myaka 5 tine chikoreka ngo government eremerwe
nabo icyo imiterere y'akarune kwihinduka kwagira nupo. How are you prepared kurangu ankoreje mwagito mikono yanyu kanupo? Umushari yona yijima mwarigereyo emwagambe byona yakwija abishwe mu amezi. hati ayo bari mnonga bawazi namanya ndi umwahari yaho batundirungisha ubwo kutambara na president wanje Kyagulanyi kurigira kimwe lyantonde kwetorora kimwe ntungamo Rukiga Kabare Kisoro Rukungiri tukarabera icyo kimwe bya mitoma tukazaroberizi tukagaraga Bushenyi tukarabera Buhweju tukahendera na Shemo mu Kabore nomanya twashikire ari kibuzo cyo wabuza Jafari twashikire Kabare hamwe na Rukungiri amaraka gabandize nanguna na president Kyagulanyi atakagambira amaraka gabandize ku rwego kangagira ngo free base Ngure kora bisi. free base hati president ariyo naza kuzayo Yoweri Kaguta Museveni aza umbanyankore nyahi nakurire nkashanga nehero tuzangungu aza bakabakira kwihutuzi hati umwe ukoshanga ngo enkungwejo ekeyera ho butuzi shanga umwe nko bwana bwishomero usisereho hatoriye ko yaba aje ku ihobutuzi ashanga ubwana busisereho aka igikunga akatagiza akabashurikaho ayihobutuzi fact no harigire n'icyo kugira ngo umushweke ho mukore kimwe ihobutuzi shweke nkungu mu ihobutuzi so abantu bombi cwekebyo bino busasibwa mani Omuri Kigezi president Yoweri Kaguta Museveni naija kuzayo nabija kushwekaho ihobutuzi konkecho tikumanyisa ngu obusasibwa ubanga nyoko mutatambwiro mbicwekebyo maka utakarigire abantu babaha parish modo babakorera amarwaro babakorera amashomero bino businge emyoga rero umuntu umwe urukutekatekwa ngo akanda kwita president wihanga yabakirira ibyo byone bw'amende koze ati ningo kwakwitanye no muhanga ino gijo kareta Mateyo kareta Kiyo kareta Nyamao kareta buri kimwe nabasa kushemerwa ryo nayo konga ko beraho naza kujya tachi mawe arahi so mwene icyo tukiri hehecho icyo ngenda kukibaganda abantu bintu busasi nibija kunamo baje hankunga ubiyo butuzi konka amazima garingu abantu bintu busasi kandi ko kuza abantu abakishoro wingi bajyangwa itito mwene iteruka turenge ibintu byanyeneka so mwene nyeneke je nshonga yatagiterereze nayo neje kumugushiza kabwe kandi ibintu byo kutwara abantu for granted no mati waburaga damuchunguzi na nguna Jafari nawe mwabahura bagira ngo akarurati nibakwiye 90% hamwe na ngunu bagambana na 100 so hata kona kama nsaka koreka ngo beteka tekire kuyiba kagura ko abanya Uganda tubakuza kaba kandi so mweteka tekire karhebyo mamaka asha ati ebyo mbere chikuza kubaho urukendera turu kandi ukwendera bohaza tabisa kaba ashika n'ubambo muzinda ati batankada kikamokomya ndeka mukhereza icyo kureberaho umurundo gwo kubanza Uganda kuzo mu karuru president Yoweri Kaguta Museveni barigira umushakana batahibi bukagwe mwaka bwa 1996 percentage yihire yabiri yahigura munonge kere 74.3% nozura akasinga simugeri enkubi ibero nagumwe yasinga besije akayine 69 enkubi ibero namukaga yasinga besije akayine 59 enkubi ibiri kume nagumwe yasinga nabwe besije akayine 60 ninjano urogo ziyonzi genazi enkubi ibiri kume namukaga akayine 5 akayine nkaga then enkumi ibiri yabero nagumwe abayine chikata 8 wayisimbire na Kyagulanyi hati kandi abantu bari yono bajwera umunda chikumi kizakorgaye cyende kimuri yono mugamba okwiyo mwaburi yono planning ngwibaka na miliyoni emwe bari family omuhango myaka 5 hati bari family kerge mu abantu batano bakusimira miliyoni emwe cyangwa intambwira ngore na Kigezi abantu nebenda change, people want change no wakora ki people want change no mecha biro Libya
uri kwendera maka yahantu kwendera kampeni n'icya Libya bahereze cyo kurebera ikiri live and clear so ninyenda abantu ba Libya ikaba nebemberwa kano Muammar Gaddafi leader wa jamahiriya umukuru ubwo akabaye nahereza Libya buri kimwe abantu ba Libya bakaba inamarwaro gabusha shomero gabusha amizi gabusha umuko wabo zara ukirizana n'ejo yabusha buri kimwe cyona akabibahereza konka kubabire bagira bato bajya konka shi uguno warana twabu kimwe cyona emyaka na nebiri katagamba bayerarikira batanga kumani betongwita bishika ngo umuntu nakwa buri kimwe cyona konka icyo cyonka kikije cyabaretere kizibu cyo kugira ngo so iyo nasako buri yaho ufite kateka ngwe bintu birigiye kuba hinduye habo konka abantu bariyo nubashwa kashi bisi icyo ecyabiro holeta kigambira abantu kashi yate kuba holeta abantu bagire nshoberero leta tugarike tugikore iyo nabasako banogire bankesho konka inshobe yabanze kugikora n'ubwo muntu abe natekateka ngo abantu ba Libya rine buri kimwe thank you konka rwenda kabategekira ubwire buri maka wabari program no kubiri hano atayari west irakaritu nduganira aha kutaya kwa president mu cyanga cyankore hamwe na Kigezi mwarukoronda karuru naronde inchuro ya mushanju kandi ibyanga bibiri byose ndamuhagera twenda kureba ikintu kiro myaka nketano ihingwire kandi nabandi bariyo mbarabamo andi omustudios nyene mwami Ambrose Vincent Bekine narwo mu security ya NRM nyene mwami itogoro maka na ndabwami yabwambara ticket ya no nyene kada muchunguzi Geoffrey nakona office ya president kandi Haji Jafar Basajja baraba ni chairman wa Bushenye Ndebowazi tuinaba eka ya hotel eka ya president hotel ni hotel no nyene shangwa kamukuza haituri opposite narashonge na Divine Mercy Hospital mbona wanda chansia wanda chamshana wanda chachiro zari kaya Crescent Hotel bino mwanya mungu kwemereza motoka bino braro burungi bino hokora emikoro ka graduation wedding nebindi bino internet bino byonjo bino byo kurinda mbona wanonda kuberwaji wahikambara zari kaya Crescent Hotel bookinga ebintu kutambure kurungi mbona twaza kukumara mukake kuturagarice nza kwata mwa Vincent abase okutuganira twatakwenda kade kikemu tukatera hamutwe reka twakira ubutumwa obudeni yurukama eri program no kubiri Garageseji arhembere eri kutwindura tukabeche chituri embereji eri kwindura mazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo bitwanturonde kinte cyo mutana habindi namnonge kinte kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe riberyo mutano gakoziro mbirungo ebrukhezo mbiri gukagara kabusya gukagira mani wena kwasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe Wonders, always wonderful. Introducing Wonders Multi-Purpose Disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wonders. Always wonderful.
umunya-Uganda mutahiwayo nomanya nkurga government yarwanyikiza eteka henkore yabona abashome gete UPE mu 1997 na USE mu 2007 emiturre y'abantu mu Uganda nomanya ngwe kahindukaho abantu bayiyongera kubaje mbwenu bwanyuma y'emyaka 28 NRM committed cadres bafite bekanisizeho omukoro gwo kusima government ya NRM hamwe na his excellency Yoweri Kaguta Museveni omukoro ogu guri abahebera 23 byo kwikumira gumwe 2025 omuchayi kororo independence ground okutandika shaisha tuzakasheshe mpaka izoba ryona omugenyo mukuru ni president wihanga his excellency Yoweri Kaguta Museveni ashendekerizibwo mu cyara we Janet Kataha Museveni minister w'ibyo bwegese nemizano omutwe gwizoba ngukwatarabiriwe nyowe niwe tutwakushomere iza twe murice obwe turukusima government ya NRM abwo kureta UPE na USE nangwa na state house okwatira abana batari bamwe na bamwe mu universities zitari zimwe na zimwe otaferwa beshongozi bihanga ryona nebinde byo kushemeza nanye kacayi no wa UPE nyiza kubadiyo tayari west yakaritu program no kubiri umushugana saba program ndi boss tumwese genduganira kutaya kwa mukuru w'ihanga awesti ni Yoweri Kaguta Museveni natayanka mukuru w'ihanga kunkana gwene candidate wa NRM abesimira kwa president na munana bona nabashija kandi bona bine bigombe butegeki so president sabiti ekutandika no rukubanza 2024 natangira kigezi kwara marayije umuri college district kwingura 10 ando mu studios nyine Haji Jafal basajja baraba chairman wa district ya Bushenya yo muyeroye kandi nyine umukuru Kadam Chunguzi Geoffrey naraga mu office ya president nimwe arokore mirimo ye itogoro makanya bihemu na ndabo ameya bwambara city aha ticket ya NUP kandi ayinanikire byone bya NUP kuruga ngofira mpaka hansi nyine umwami Ambrose Vincent president ya Niger ikisendi cy'amani ishime kureta excitement umudigido vibe nenje ebare mambo wazi abanyarwanda bacumanya urugaro kumo wenda kinana nena o president Museveni n'abanyarwanda bo bari mu shaka bakashitama bakoraho 10 points program izabinizijiyari ngo kurwana kwabo izabinizireti rokwakanisa ama government y'ubote izabinizuri kabanyarwanda amasuko ngo bakwato bwebemezi nizoshonga nkuruse kandi ni kwato umwihango tuzeba bakashitama ku Rwanda cyanana nene bari mu shaka bagonjora hanshonga habwinshi no kwato bwebemezi now ko bagiro mu bwebemezi ku Rwanda cyanana n'akaga nshungezo 10 points program bazanjura abanyarwanda zabize mu security East Africa ni gukora n'amahanga gitu ga East Africa mixed economy democracy izo kaze 10 points program ziza kuri kubanje asa NRM president Museveni ubwo akiza very wise person atkutichere multi-party dispensation ziri 10 points program tuza twazifunza twaziha mu 4 principles 4 principles twasigaza mu democracy twajya mu social economic transformation twajya mu pan africanism cyakwata kiri cyo kwatagana n'amahanga ga Africa no to East Africa then twajya hona nabo kundi hangari yabo patriotism so ebyo byona tukabinyunga twabiha kuri yo mu 10 points program haza NRM no gumugendo go yosubira itamburira ngo musinge gwaje ngo icyo kisinde capital niyo foundation so Uganda take our experiment of political parties. Take our a lab of experiment of political parties. Kujambize beje bamanyo gukora ihanga nk'aba mutine strategic agenda yo koreka abantu ayimukuza ihanga bwinshi mwenda kukanisa government imwe mureka ki
nishobora kugira ngo president akizana points zizabere zitakuhakana sobote muntu akireba ziriya jati yes I have to move with these people. So as we talk on our program, Uganda hapira azina president Museveni atire hamana munonga apira azisha iyo kubanza shushiko no mu transformation aho no tukurebera parish model umuntu kutunga kasente umushaho none batuye East Africa rero ngoro butare abantu kwa kuhinga ibintu byabo batwaraye baza kuguza ibintu ahe batunga kasente uko mwani nta matende bi na kutuko gatwaza social security. Uganda is an epicenter abana basanga kutubona is an epicenter of security in East African countries. When Uganda n'umusingi gumwe n'ingasi nakakungu ko musingi hagati y'kizinga cya East Africa. Okay. So imvana cyo mayisango ituyita abanya-Uganda tuyino kubanza kwisimira abwecu kusima president na government yero abwecu ngwaro ureba Tanzania ke kujireti president atata abahabura Kenya yimusiye tumuyata mbomborikira tereka toze South Sudan ngo kwaba yambere na Somalia kuturinda bayanga. So Uganda is an epicenter ya security kandi yokore kabanya-Uganda ngo it is only national government iyo kwasa ngera kwata security yihanga ikajya gutwarwa n'ubusinje atiyaba hicara batahirire burundu akakoreche nishibani chorekachi nichimasha kunya Uganda y'ubugabe kushemera umunsi akwe mu businje waya president akozereje ibintu bishatu arebena icyo kubanza yari social economic transformation ukutungura abantu mu mituro yabo nendazi icya kabiri security icya gashatu no kugira ngo hatu Uganda ine ikitweta obusinjo buturugo n'uburyo mu beston ebukwatu twatwine byo kwerinda nachi twakatugera ko democracy yo munya-Uganda tukagira ngo mukama nkoko arwo munupu akikaha kaganda ibintu byarugwenda atira mukwasira mukono wanonda konta kandi mbakwitarachi n'ubugabe bwako so government is ebintu Vincent wanyuma imyaka 80 n'umwakigera ngo abantu kuja radio bakagamba bakataha muri kintu cy'amana munongo manya he no cyabe kitakubasa mu Uganda antiro president Kemu kurgira ni rashika kitako asore mu Uganda ketara kwa butazoka buganda hakahara nzichirango chumu echo muntu maybe akantu kake bwana kada Vincent do you know ngo ko mu Sudan etherire ne abantu baza wa RC1 kanko seje example bashtama shanka mushanjwa hurra mahurre a radio dirubagar ko makagabo trainer saru kugira za radio zabo kurikize kiyayenda cyona ibi ya television kujya so nubwo kuzo mahanga gatherera ibyo biri abonye comparison mu gikora n'amahanga garemerwa kashati kashati umuntu yabaye no murogo guhaho noza kujya utabwenje wakosaba batagwine abamahega garufuka so ekirungi no cyoreka ke kirungi abonye comparison mu gikora na South Africa na Botswana na Ghana amahanga gatambuira ho democracy mu kizinga cya East Africa kandi niko uturyo twenda tugire area political tugire kizinga kimwe cyo kijogo ebembiza umwe kuko kureba agenda ya East Africa so icyo tukompare ngira amahanga agaterire nugo kwatagana nabo byo bushubuzi agendas so yangere mwebembirege kumuza kwihayo index na indices zendumuka umwegerajana sana Congo na South Sudan Kasonga tito tujitani is that your best so omutakaza program mesera ira kukoreka abantu bino kushemerwa na munonga bankore na Western region no kwakira president abo government yanaremo niyo batungire n'ibintu bingi since 1900 kuruga kumurwenda 1900 tiyeje kumurwenda tine government kurugo bw'abajungu kari kwetegeka tine government yabere izo mu Uganda eka providing leadership eka herizo bugabe eka heriza abantu ubwiga ka government yanaremo mureke kureba ace myaka makumyana murebe services zikozwe mu bwirogo n'abantu baganyirwemo. That's the reason watakwenda kurekura government kukiriyecho nukwenda mutagaza program kukiriyecho twine myaka 5 constitution turagera futera karo acho kugira ngo president isi myaka 80 nyo tinkushara nengensho nshongeri ahabwe nchiro bamugarra
nicyo kimanza abantu bine kikubarya kugumara president wabo akakuma ekibindi niho slogan yitu protect the game. Okay. Ntakagerwa chairman kada kache. Ine kintu kyotafira kukira kugamba. Te kese furi ya mpango yenyamu. Konko umuntu mwigisha katonya mwitondo lya parafini. Esafiri no kajata. Mwana mwenegeza demokrasi munenyo myonkuru nenje shuguri ya movement. Konka Dr. Besigye amara umwaka umucumi. Na hati mukamukata mbuja mwinobu hame ngo akanda kwita president. Kongana hati tabakamburize mukoti. Ngo kwanda kwita president mushango waguhura ataka shira stage ya okutekinga plea. Enywe omunjega za demokrasi nentegeka yebera yojiro ruro tokutekateka ngu akantu kamwe kabesiye ku mukomo mbwire bwona niba rarahangwa demokrasi nkenje sho NRM well mbwene kinanye nango umanye n'ikintu kimwe narabaturi abari no batureba omushango guhabaguriye mukoti okuza gutaganjura nka nikihenda amateka so tinkuza muri yabo abakubasa kukikora batari kukimanya kureka ikintu kumanye mu demokrasi na rule of law no kugira ngo umuntu yari yo mukoti kandi arwapiyaringa regularly nishimanyiza ngo ntuje kuba patient tutegereze kikoti yahinguza yagera ngo yagusinga nagaruka bagera ngo gwamusinga then no bakosa amateka ago babesi no maha amateka kumugambira ikibonerezo icyashemeye kutunga nabwo icyo hato bwaki kwapiyaringa umukoti tikwenda kuzombya prejudice okay konka ekinani nyenda ngo ntehesera okuboryo mbyo butegeki oboryo mu rwangisiriza oboryo mu opposition tukikumanyisa ngo kugira urubanja turukwata nurukwata nabwo icyo okwikiriza ko tungu nayo etwaro bwire bwayo egendera ya mitendera yayo egendera ha mateka okukibwera cy'urubanja n'enshonga nkuru hati mbweshika nkubuzi noye nangwe executive eragire koti ngwabwe nki mutari kukoreki so separation of power nikiri kumanyisa kwikiriza parliament korene kore byayo ekabikora okayikiriza executive ikakore byayo judiciary kibane kore byayo nayo kagihereza umugisha ekakore byayo. Thank you. Bagira ngo yenyorozi yotarra tumanyi kweruma. Yino wasa kugira tumushana wasa kwa innocent. Mweshe kuba kutaho bwa mushinja ukaza kushanga shanga atari innocent. Ecya kabiri omuru kuyiharwangisirizezaho umbutwari bwo kitirisa president Museveni abantu bengi bose basinga government bakinanga no kubakita bakita so mateka twayikiriza abanyamateka bakakora gwabo hateine kubateganisa ekiri kucubwa muntu cyo kimanyisa ngo abamateka nicyo bacwamo hati nitu nicyo tutegereza. Thank you. Chairman, President arije kutongoza ho team zo kuronda karuru level yihanga level ya region district egombora ntwenda team zikena LC1 Richard Todong umanichi mukuru wa movement akagera ngo aine abahagizi ba movement milioni 10 Electoral Commission yajangwe inabateza bakaruru milioni 19 Njamanyisa abateza bakaruru binje naba movement kamwe nabahagizi binje batyo ahabonye muri desperate mu muze omutaxi muza stage ya boda muzo marwaro kuronda karuru abo bantu kanabanyu abonye no muteko kwa mobilizing azifu tubakumanya ico yawe nunga akwatine na Todongo contradiction ya Todongo na Electoral Commission nyonje musomesa by profession musomesa rero zona kulga hanzo try university no basa kugera abana obine for example o level PRO ininga A level usange omukitibina oyine babantigana konka hariho yunebo hato in this case NRM ni basa kugete nanki somereri ninga district nanka yunebo niyo examining body usange abantu abakuza kwihandikisa abakusoma ko yigana hihandikisa abantu kinana ninga nka konka bari no basoma so no basa kusanga abahagizi twine milioni 20 nje kurera tuganga abantu bona behandise kandi baparticipate ni mutera kabu so usanga akatari bwana chairman akantu kake kwa kunkiriza
electoral commission ikane handika bene myaka 18 kugarra higuru konka mu rwanyisiriza nabahandika bene myaka 16 kugarra higuru icyo nicyo kikureta that variance also then aho tubuza NRM kabene eri hansi ya constitution ya Uganda emyaka yo kwecwera mu Uganda ni 18 umwana myaka 16 no muhandika nko muntu wa movement naye yacwere mu politically kumanya ahashimye kubari ekibakoze n'entega kariye for conscription abana nbatasi mu kigombe kifo by the time ubaye n'abantu behanditse akahari imyaka ibiri yo kutera karu nikimanyisa ngo by the time of voting niba kwa bine nanka voting age aho automatically tabateye nacho bakaba nacho kuri bakateka wa advance yanaka yelinaka imwe mutshini songezo yeah on the issue of the challenges his excellency nazo wazigambe wazo no harazigambe yakubasa kuna already twazigambe itwenka ba chairpersons ba nkole region na ba members ba parliament abo ko tiyabazwe baba we thought president we ataya kwa memorandum nkando ho kushenye memorandum zimwe na ntomo yansonga zikawa presented by honorable Basil Bataringa. I was there. Yeah, what we did tukajya for example engudu tukajya engudu tuyine engudu twasagamba ezirabita market nkeri na nkeji kaswa kasonji kasozi utamba kariro tuyine nanka isingiro bukanga kabuhe kitagata kabera rukungiri na naspa ikuraba hari kazabuhwezo ikazabwizina kabirizi tuyine obu ishaka ishaka mbara nakabikenyi kandi twagakatwaje ngo his excellency nango icyo nyine asuri izingire directed to him okugira ngo by increasing na sente iziza 1 billion is really enough for local government is 2 billion or 3 kandi his excellency yishiriza ngunaza kuzongera so far icyo nacyo tukindi ekindi icyo raise jama at 12 points under through memorandum yashomirwe Bataringaya all the issue of electricity bona batukusize n'abakunde n'abindi nomu we have a problem ahita between amashanyarazi hariye bukondo yamara ubwiye buringo batwana bajangu yamara ubwiye tumuka tucwe na nk'umwaka tumuka president atanga icyo yatanze ku implementing kandi nakucyongerera kwariza ikindi ne cyamagana twajya ngo ba upgrading health centers sitakananche from health center to health center umugombo na revision na town council zitakafuna nangona cyo bari bakikora kandi twa anonymous twikiriza ngo Mbarara Regional Referral Hospital ehinduke a National Referral Hospital nanke discongesting na Kamarago kandi twajya ngo Kitagata district hospital ya Shema ebe awa regional referral for Greater Bushenge twajya ngo nsima president abakora iyo kweta industrial hub yegeye Rubaye Eri suhabu n'undi muno. Eri kuteneka by'umukono. Twajyangu eje kuba kutereza itobavuye tabushiri na nabambara bakagumana n'eje yarwaye nacyo kiza kutuyamba nacyo twashiteka. Twagamba PDM. PDM n'enkora n'umunsi. Ya government konka funding ebyeri kandi president ayikirize kitwagambire ngo hayongere se umukada tadinga nakongera umusente serious hanyuma nina kaziri hariyo n'izindi zibakuza kongera miliyoni bakuzongera twagaruka our wealth creation problem ya wealth creation okugira ngo at least wealth creation ejemyoga nanka OWC PDM n'ibindi byona ba boosting byamani heza na ensonga ya mizi nambe nakaho mugenzi wanje owanseri ungambo wanseri ngamba wa bururu na nankana na green na red akaye na jangu kisingiro isingiro amis water space we agree konka waza side za Bukanga National Water and Sewage Corporation etire emat billion project erikuriya za Bukanga nkashikaho no kushikaho ne kusavinga Mbarara savinga isingiro stress ni tubushenyi hariyo iba kweta nanka project yo mu Kakanzu emat billion yatanze ko National Water and Sewage Corporation
so program ya president kugira ngo at least we have tugire tap imwe or 2 taps per village obushenyi na yenanka eri kuba accomplished on the issue of education amashomero yes amasomero nanagagambira ha universities na kahi kandi hat noreba twine issue yo kugira ngo as government funded schools every sub county ejire government aided school kandi na parish ejire primary school tukiri mu amkada kandi ibyo byinjye izo songa ezibara abantu babuza president kandi we are ready kumheze cyane ikindi cyabe kiri consolidated nka each individual district this time buri umwe agamba aharabenekize program yetu nakubiri hano ahatayari wese tuganira aha president umuri yakore hamwe na Kigezi what are the main prospects and what are the main challenges Mark utakagira maka harakantu kama kanani kushaba watubuze nshonga ya abana b'imyaka 16 na nyenzire ngungambira barintu batureba kubahandika ngwejo ni revolutionary method of work obu president nabatahe baza umukishaka kucungura ihangeri bakabe nabo kwita kadogozi umateka bakadogo bakaba takwikirizwa kuzamahe konka bakadogo abo bakakora umurimo muhango kucungura ihangeri hatukushanga tuyino busingi nabwo ecyo revolution method of work no mu constitution ya Rwangisariza umwana w'imyaka 16 naba yagize ramagizi ngo kugira iki yakora umuku butura ebiryo mwihangari necyo kurebera hatu waza nko patriotism ubu wetanduko mu mashomero ga secondary bakajyangwa ayingwa abona that was 2009 by then kandi umushomesa rekumburo SS bantorana kubana korenta wakirwa district abo patriotism konga abantu bakandi bajya ngo bataho turu yo kuronda karuru konga ni nyendo yebuze kurugobo abana ko babihira kabamesho yo cyura za strike mu mashomero kezayizoroho so abana abo emangonto okwinika katika kiri kabisi n'enshonga nkuru okay Mark kukureba NRM na President Museveni bine bintu bibiri in terms of strategy yo kusinga karuri cyo kubanza n'ubukiko bwabo bine kuroga LC1 abaranji mpaka aha district buri stage buri level bintu ho bukiko akemyeto akaba kazi akabarema aka veteran na bondi bagarike bafominga structure yo kuronda karuri kuroga ihangariona mpaka jire aha cyaro echo ni cyumwe ejo ngiza gukora mobilization batecha kabiri n'ibintu bibakozireho neborekere gukora nkuko chairman basajya barabana tugambira ibibayanje president memorandum ekashomwa abantu bana bahurire kandi president yemwe akagera ngo baza kubirebaho no kubiteka teko nemwe araganise ko gukora even nemwe mza kutandukana no kwa mushanju next year ebiye bibera absent omunupu tumwine structures kuruga hanse mpaka district tumwine achievements tumwine message yo kuchalenginga trajectory ya NRM yo kutwara ihanga then where are your chances nangwa tananka kango akogera ali cyumbuza au amugenzi wanje wansero wanuko haruho yaba abyaro program mu NBS na TV kano have na kigamba yaga kana agira haruho in some areas even in Yankona na Kigezi where nuko nyenda hatangambire boye batakwenda bacyamene ba LC5 thank you mungambire musimbire Mark ebizo bya bingi mukanza kwira kintu ninja kubaha ati iyo bari no matter what history is the best qualified to reward all of research hati ariya ngamba lita Gambia Gambia kandi yebemberwa general Yahya Jammeh babiri jenkusi omukorogo akayebemberire ihangari ya Gambia emyaka 20 haza akagambira abantu ba Gambia nguruhanga akamugira ngo nakwebemberera Gambia emyaka 10 abantu ba Gambia bakwate echo bamanya ngo mbweno ngo mushinja akagamba na ruhanga anshoda akagambire akahombekamo 1 billion years akajangu nako bebembero ko santu bakaba bagira ngo ngashi emyaka ejiwe nako gisi atamasa katine wagishikiza so hati obire ko bwashikire yata hakaru deba hayi 2015 18 shaya yata hakaru
hijo mshija ya broka wa matakana na mashuba kumweta Adama Barrow akataka bagana hero C1 chair person hati nini ngarika mwewe bari no bagamba na niwe buhagamba ndio jangu there are no structures no putine heri tumwene message hati ndio nangwa nabaye betsi imbere bari no baragaye no bajya kwitwarira tikigumezamu ndio ni ngarika mu tapaka ndio ni ngarika mu of course bajanga kajansi karga ha tihirmo so ati nyenda ndio ni ngarika mu cyaba ori akati ni structures akati ni chaine akati ni security so akati na security by the way so Adama Barrow ahiya biraraba arukuronda kabu akomantu bakajana ngo wasingono ndakufitso mushija uko borrede abantu bakabarwembe home akwabo gamba bakwata akwadiroti so kuyabaisha ko onore ko tustamira Adama Barrow kuyabiraraba ho tureba nko kwinyuma ngo mwene batakatumanya ngo twashushetinga n'umuntu ari natushabaka ruru kwiyaho umuntu uranga yagize ngo nako bebe mbere y'imyaka 2 so konga wakabajya no muri mutakwenda kundeba no murabe mutakufayo nimba shaka mutera karu ubwo Adama Barrow ya Adama Barrow akajya timo mutera karuru ebyasigara mu berekere mukama bakacero mukasheshe batera karu ka bakingi in fact omur Gambia batera karu ka ninka zadure zimabuzi so bakatera karuru ka bakingi ayabire n'akarangira akatera president ya mugerati mukama wanje icandinga ekichande ngati nyine huko za kutandikira mbwenu na nyindu nchirize ngo batusinga ati general Yahya Jammeh akaja tumurete mizindano murete radio Gambia murete TV Gambia ngambi akagamba no wabo numaye no kubagamba ujumba rwa makaba Nigeria akagera ngo the Gambian people have spoken they want Adama Barrow ninja kweraho Adama Barrow ukwebembera gihangiri niza kumuheraho mu bintu byingi abantu ba Gambia bagira ngo tubara kunyenda mbwenu nibenda Adama Barrow haza Adama Barrow ninyenda abenu wa president abwe buri omuntu tuna twasimba itwabitu kwara bere bironka bibiri yajata abantu ba Gambia ati mbwenu mwaye rwe ekinagambire na mukama na nemi agaye yambiri ati n'abantu banja bataratire karuru ati mbwenu kumshija kanyiba yantukuza no ayabira ricyama no mabo bakegituro mukago bakweta ECOWAS haza yabira ricyya person wa ECOWAS ubwiro bakari umugenzi Muhammadu Buhari akari president wa Nigeria akaterera Adama Barrow isimu ya akaterera Yahya Jammeh ya mujyatsebo ndimza kuhabara ngo kari giro mu mutebe umukura gumisamo kugenzana tukugenda ejemizano tukugenda nindo oyikirize omushaka yatuza kwikirizo buyanyiba hati cyo yakoze yakora delegation y'abantu 15 bagenda baza Gambia akabiyo mu ECOWAS n'amahanga 15 so bazayo bagamba no musha yayanga kuyayangire binihe byabero bakoze rya ECOWAS mbarita y'Ekomogo bagira ngo twaza kuteza y'Ekomogo twakwesha harindina bakaba eto irihanga Adama Barrow yishkango Adama Barrow wakaya hunde no kunga ryo muri Senegal bamurahiriza Senegal bakamurahiriza Senegal first time so hati omukuru kuyarebere byabakari bakaba bakareta na ba Senegal ma Senegal iniye runja hansa baterisa kandi Gambia yatorirwe Senegal yone munonga so Senegal ini bakuterisa zartar muna oyo so bakija bayetorore ihanga umushaya yagena yazumu kubekstara kihanga yibasente zona yatware motoka zone za Istanbul za presidential jona nanga na twara buri kimwe cyona yapakira yagenda namwe nariyo mu ikotori yo gidi nari nari rebsikire konga abantu bagambye bakagira ngo itsoke iroko gende so wajaya wakora kimonga genda twakora ki twakukira so nyenda abantu bamanye sinywani sinecha nguno basa kusinga karuru utinde structures okay njo kugeze ko bagamba that's why Gambia no jijuka imunonga sana so no ngo mpereze ka ncheza kweka information edera mak kongana ra Gambia no jijuka that is an isolated case yes ni nyenda akuba benare ni webanza munonga structure anchirize mhereze information zo kusinga karuru abanje mutazini for kutimara pereza information akubana hata kutimangana na shobere mark for starter nga nyona kushaba mark for starters abanje mutine structures abanje mutine structures hati for structures orukendera mbwene structures na kwende chikanye twabiri ntuzikora konka ishikanga government age na president yo kabuta Museveni tabakwenda ibintu by'ubutekici president wowe nkaragambire ngo nyowe ebina ninjya kubimaraho ngwimo mikarana mubaza nyonkorora hansi na nupu ninjya dimaraho
so akagamba n'umudoro bayida bakajya mu bine ngiye kubimaraho. Thank you. So takubasa kwichereza structures kuzikorwa ntuza kuzahantu batwata tuzahantu batfera tuzahantu batumbe homwe namana hatayimbe bwambara aho umushwi abasingira kwa MP nijo bambara isti bariyo muchome bakabakwata akaruka ryo karondwa ngo abona bakwasira bakore ngo murigana ngo bakatere motoka ya polisi mwene motoka imwe mwagitera abantu igana nesigaro. Thank you. Njyegereje mwagiteze muzingoni. Vincent. Numujyarango ibintu mu butebekanisi. Konkano murebeka nkabari waredi the same way cyagora nyo kwari waredi. Mwe n'abanyegana tumukubesiga kumbakorire what is all this for structures everywhere. Mutagaza program ina ari mutetindi tero waredi. Pana. Kureka NRM n'abantu bayiba bakozi abarino bakora campaign za president za Frank Bera wa tina arabantu bakaja movement batagwara msende actually mutagaza program nkoko kureka NRM is for money not really no ejesha ati eje chikuzo nyina yiyo nacho tomire cyo kugira ngo echerize mu descent echitapolise imwe mwenyine bakotakaruga sente niyo mukupre comprending ngo mzee yacherize sente ekibaru kugambira sente abantu bahi benyini akabona kumwe echitapolise media houses moto abiri tushashura ya time tukashashura ho nabanda mu mabana bokuze ba media tumundi tukataye n'amafaranga byarazbitu tukatujwe mu time ya covid haza haka center abantu no babiri barebera ubundi twashashura station page ubundi tugira nabanda bitwatamu tukashashura koga this time covid dero abantu bize generali zuriyo buzamaka cyangwa nyatine yakwirira ari president z'umutire yakwirira ari ba MPs bakabatakorana koga this time do you know usinje kugira gutire haza data hiremo kuremesa abantu tukora campaigns so noreba n'ibita kandi bikabatu abatizi bakaruru kandi byabakamati strange policies toshimira banoza na fundraising kuza kugira ngo biha batezi bakaruru bafitera karu bagure nango makiriziya n'ibita shabaka rukawe utari so na president takwasa kwadushune mwabantu kuba ni policy ya electoral commission uko mukuru naije muri region himu abantu bamanyire nka president mubahetire munendegateka unaza no kusinga maybe taro vibe taro muhimbo mama mawiti cyawire actually agent shonga kuyakongereza nenshonga itishemeye kumanyana n'abantu abarino batureba habar comfortable kugira ngo bishimuze ikayine support n'umuntu akabatatira n'ikintu no the thing is hato muri yeje hururu tugera NRM ko kwindi support nyinyi y'abantu bengi bagumize mbakaronde bakatere bakakume kukaraze kurangirwa tushange twini the highest percentage aba president na all the flag bearers na rwangisiriza ndagaza program cyava ibyo kugamba wangamba rasite cyo kurebera komimbo wakorwe waroreba all ghettos boda fraternity abantu aba mu garage inkwe cyo kurebera cyangwa rasta bakihayibona bagereta uniyona umuringo go koreka mu bintu bagize baba mbere bana ya president watanga rotira wa Antoni paka kusoro so no muhimbo mu gukoreka ngo abantu bari tubuza kuzanguto ngo byabacaguranya pa itwe tuzakora actions to define our destiny tuza gukora violence kuja defining h3 so actions zikoza nzezo okora gamba je mukora of course kamwe no kukiraho konka chingwe na sime government kada bantu chino kuba kumanya manonga no kumanya umuntu wawe jo this time nora NRM katandika n'ibyo byinshi intaro fokira diseases zabizitabana itutugenda tugamba ngo abana tebine ni umukonga batajine no baje bakaruga mabu NRM ikayita policy yo immunizing abana bagumo nyubaka immunizing I suspect all of us twabura kwitwa burubwiri ejone na achievement itself ndo wado mwana rotire mu rumo ngo taraferira ari ya stage ya puri so now twabantu tureba ngo hategesha hirye kwasira umuntu atosha nemwirize sente ngo ryo mbo it government ne komishoro buto development ni ha ya kurintara amasanyarazi development ha development ya ngo umuntu ne intasya
President ngira ukoresha 4 acre model ya President icyo kitira hamani 4 acre model kugira ngo nibugire ntase iwara rya harugutoro engineer sera ya NRM so tumwe mwene government baguriki Thank you. yabari turuguto yawe hesende zo gukora yorano reka government ko hesende NRM tutakagenda mu karuru inamanaga yayirikire ene MB za twarimba ku banka 10 abari ya opposite baramufono pondo speaker of parliament honorable Anita deputy we honorable Thomas Tayebwa omuchara wa Kenzo minister of state for I think mineral development Nyamutoro and I think no wa kaikuru wa bari somewhere there almost MPs kuma bari ya opposite kongeraho MPs kumba mahe ababona batera karuru bari ya side ya movement agona mana kumwerekere nakaruka katakatiro konka bagira ngo amana agona garagomu structure is skewed structure in gwero rubazo because they are bari ya opposite either being a state power being amana government nare being senti nyingi abanda kugira ngo ikishayiti kiringanirire okagira ngo gwire bata mwenu wazo mukatare kaburwa katano kagumano jangu enti watwara yesente baziba umukaza nabana nabargono bamangu toru muho bargono bakubuza ngo niwe biba hati nicyoreka niceyoreka ngo wabuza batahi bita bayibahanga ngo bunene bwahanga igara ota RC1 mu structures sales emitwaro mushanju ne200 mwine mba RC1 banga nakujata anganzi wazo mba RC3 zana ba councillors nabandi hata nabebetse imbere abwa member bwa parliament no kuba councillors abingi ba withdraw nje baje ngito twabiragamo bahane shonga zabo publicly mwabagura tukubagura kanko gambere manyo kutura mu rugendo kikaretera impazi yacu ekorusisi okuhangire kintu kiri artificial okamara umwako katahugundi nogumirwa so nabo bashyire bagumirwa namwe nyenda okirebe buri kicweka cya Uganda nohura enamba y'abantu abargaye bakagira ngo no itwo kutwargayo twayegarikira umbasi no mayo basi tegira rwiye so nambwe hata cyabataye bitu bamaka itogoro mwana wanje ikingu metera mwana wanje ogunomwe umbana abutwakuze nabo media kandi abakoze rumuri mu muhango you see nicyo bana rero kadantebeke namwe jya twita uko kora iki twagarikira mu kintu cyabo ibintu tujya kubiganira hero now hata kibatsigarize no kosiba kweta artificial intelligence AI bakikankaruwa rero bakwata ebishani babdaboringa bagahita muna bari babarankahi rero ngo bakuriyetinge cyane ngo ko hato baba bihano hato ngo rero ko barashanye mu kabox kataramu bagiye ngo batwiba mbashatso tari kukimanya ngo for instance nupe kayagira mani om central region mbona hati abo opposition no burango aba bagenda na mpuga ngo kandi aba bagenda na nanka ngo naba bagenda na nanka mbwenka hategesha aba basinga owetinsa basajya baraba Jafari yagambe shonga hazana hurana teka tengushime kutahwisara umwihangari yona wababuza ngo abwenki batagizero batsimba ahabwa LC5 cha person district zone zitwine kikumana na tabateire muntu wena ojike ngwaho no center yo kugabura byaraga aha center kugaburira abantu babutosha buri district tebeineho mbwe naho bagire bagarike betere ibinyomyo maka ya kugira ngo nosinga routine structures no the truth is kano kasinga kai yarga kosa yakosa wo okay yajya ko kasingi konka no kasingo tino kande Kongo ebintu byatabushire president Tshisekedi atora na military governors ba governor batirira karuru babiho batuba governor bamwe no rebe manye ndamanye buri hanga rine history yariyo hati nimbasaka cyo kurebera umu West Africa kuyiha obubagira ebitagenda umwitaka ubutungi bwo mwitaka za gold nebindi tubobecweramo kinyena ngo icyo mbaze bikimanye cyo nikimwe waraho wahereze cyo kureberaho icya Gaddafi ngo bakamuyihaho honka Amerika batire Gaddafi bakamuyihaho ahiye amashitaga yabe atura ari inzire gona bakatamwe bisheke natare imyanye iba yabantu
Gaddafi ba Libya ayo batarukwika amashita baturana bagatwara nonye tegereza now banyangarire bargo hata batangiye kutakira mutabano wa Gaddafi ngwiye wahonokireho kubera yari mwishe utandikira isho yabe yahise so mbwene tuyena ngo tubanze tsumunyangariro ngogo nabwicyo conditions ziri mu Uganda tuzikashana neza ya Senegal iyo abana hanke cyo kureberaho ahoko babo nabe kizampo ngicyo wanogamba utkabwenkira mutorana mwaba barukubi hata bakaba barukubi deni tabarije tukutugerageranisa nabariye no bowazo ati nanyenda ko byanje no ruzo nanyenda kongera mu Mr. Maka nanka ati Maka umwamukade cyana agamba uyabe nansungera yes structures mbasokuta zigira musinga kunga we are looking at kumwa kusinga yunuiza kusinga nko muri mbara municipal mayor tuyine kansara wo ngambira ba kansara bo yineho abo kuza kwizaniwe koro mu kanso yawo wosingire speaker no kumuye wotine kansaras yo koza muri nkore bwana na sigezi nyendo mu district nango kangambe Greater Busheni ahi musimbire chairman LC5 abako nentebe mpango okusimba nangone bwagu ba member wa parliament mu Busheni Greater Busheni ngambira himwine member wa parliament nangone bwagu already na yasinye takatandiki by the way ahiye naraye flag bearer arabre kusinga nure kushanga hatarwa independent wengwero werwangisiriza shema isingiro mbara nawe yecyaro ibanda zisi ninkitano zoni zile ba chairman LC5 unopposed yes yoki isingiro even ba councillors 90% bizira opposed hata watu mutabasimbiro echo bagamba nangwa ni bakugwira echo mukuru jafara anakaka muchumbi aho kwisi noreba yera kugana kanso ya Kampala ijwire mo position in fact nare mbarinka bashatu bababiri kandi narara kugihedinga wenga so icyo cyuzubera kugira ngo naba meya bambara la state nyine mwabantu banje bano batanu ba kansara cyuzubera gukora abantu abo ba opposition ni jiro mu state kanso ya Kampala itizo ndiko ikunga bagasimba nango cyoka so hata nyenda mumanyi nango buretse bwero mwana wanje Maka nanje yakutaka konka yes hat Kampala yo ndogamba ekanze habuja ngo ekaze mu kono position by gaze bisheki nicyo ari kurebera noshanga n'inguto zayo kuza kuzikora ahabwe iki kibayiteyirimo noshanga kibavumbiye when hati batoro match time bajya ngo mbazo kutambire no gutwera ho wanyu when bari batoro match time aho kugira ngo bakatorana kubi hata ngo rwenda tukaseke cyo kureberaho abwa site yite ya Western region ongashikada ibanda kaniteje kwa movement mbarere ya gatiri movement mbaro remba movement shema na ushenye movement engutu zayo zona zo kazi no the thing is nazo zigire dorebe nga wagerageranisa Kampala nka sisiye ukweshemekwa no operating abo kugira ngo kuba kushika time yo kuza kurobinga ushanga batarwa chance no ushanga horemeza so performance ya city ya national city aruje no muhozi obwaragire bakatwara senze kazi building kamukaga kore ngo zo muri Kampala barukwago tarazibire SFC kore ngo tezo abo nje SFC taragumize muri kazi tebekanze no tukugira ngo tarazibire by the way tell you narebera mu mahurire bakinya ngo hataha baza kutereza iki kintu cyo mwara rero akatere nduro butaka bukakura ninyenda kugandara mwazo mukanso hati nka hati wajya ngo nangwa niyo hati nyimyenda ngo mutuma go tingwa ngo kikubuze ngo kigahise mwako y'urumo na leta mbweno kayenda ngo Kampala site yitu eriyo ne developing faster rate okayenda ngo na heavy nyaka Kampala kambe shako bevi ati nuta tu mutezi woga rumu nga so yo tokutera ka maka nyowe vota omu kandi abantu nimbara bashaka rumu so ebyo no yegambisa by the way ogwe cyangamba kana ebyayo nagamba takwe gambisa
kaga amara na Jaffa mbeno kara kuburre noza kugira ngo iki anye nango reka kizono record abarise ya jambo think terra hatu baza kutera karuru ya karundo mbukse yashanka tarmu na ira ko urashanje karu maka eta sije twa yanga ndabuza ndakaru maka time ne yawo abana abantu bashatu bamuntu so ubutaka basaburuka akagira ngo ukara kuburre ushobora kampara y'umuriro n'umugamba NRM kuyagerezaho kugitwara by all means yokurabira mu karuru kuyagera imbere hata barunda executive director barunda abanyaminister for Kampala amana president yo kabuta Museveni umurebero ubwire bwinshi nagira ngo urukwago wanyu akasigaza ibijigeri nemfuru arya utayine mani so noreba ko bamazere Kampala mani kandi kambere Jafar kambere na niyo kada na muri yo Vincent ni jako basinga muze kurondeka executive director tunashonga twatwa demokrasi Chairman Mr. Mark nogamba isi government yekantanezinga leadership ya twago Kampala president it is on record kwele batera babona ba councillors most of them abantu they left for Canada actually almost now basigumyanye yabo ticho bakakoresha kwa kansara shabaza visa icyo gishito kino proof icyo nishuba urukiko ngo barurumu maka icyo nari maze maharo kansara zibingi abakoresha position zo kuba road councillors bakashaba visa because it is easier then no hadi deka tuichira that's for a fact deka tuichira it is a fact that me tell you na kama if you are for me nikasaba a visa kuza Toronto this is a person ni tia kama Singapore wazo mtu atosha abantu batose ko kwa milioni oisimbira bwame todo mundo atosha tukamaka bawazi ndava kama chirumu pako kwa kata wache ubara batagache kungana we wafara receipt ya mama kwa kata ndio kikumi na mbili so kungana yenda abantu bamanyi ngu government kwekoreba wa mwenu mware tamani ate ngokwera aba Kampala yo kureba igihe umukuru yagira mu shide zigire kuyawo president yo kabuta Museveni na n'abantu babakushikama nabo bwo kubanza nari yo meeting umurindebe bakashikama bagira ngo we Kampala yatrebe kato ni executive director nuko muza ko basinga abo yo bambara nabo mukarete executive director Vincent abantu abesimbira kwa president abandi tine abagizire ngubona bashome nindi tina bagize ngo marwaro baza kubwita tina bagize ngo tubarakore ngo tubona mbaraganze ibintu birundi enere mu cyo kutana ho nabanda abesimbira kwa president ko tubona mbaraganze ibintu birundi icurunjo wakigamba je tina bakwakanisa NRM kuziri kore kabanyarwanda cyo bakanso ko bikozere abanyarwanda cyo bakubira ni expecting mu ryabo targets and quality bakabiri ni barete shonga nko kubanyana bangaba ko kugira ngo bara disinto ndatubiyo aho inabanda bagamba bane bahi nabone wenda babiyo ko wari haho wataho bahi ninga wareta formula ki ku governing ece cyuja sabanyarwanda ni wenda barebe difference irya hari NRM na governance yayo na no position iri nesha bwo wendezi nenda kuhindura ho ki ekibari bene wenda abantu babahera karu actually je message riba team actually today alternative policies agende cyunga so one of them was a program NRM yo area straight line ya yokora abantu kandi abantu barebe ikikora manifesto yito zire president naza kuza gushobora nabari baza abantu baza gushobora kutunga mugisha NRM secretariat yazagura airtime mu television zinkom twongera gushobora manifesto abantu cyo kwenda barebe kare kabagenda bakora alternative batera opposition kuko aba basingire ngai nibende bareba hati bakubahereza CHC
agende emyaka 40 nehe ibyebi ate bitu kwiho government a government neteka kwiho strategic planning yiwareta abantu bakajibayinga bakakuterera akaruru kurigirira cyo rino boreka uko kutuyizera na 10 points program tukucharinga government yobot abantu bara president bisho gumushaka basabujira mu bwenge ije gore Obama muri America KRS program ya foreign policies na nuko ndo governing America ala slogan ya bahireri abanyayiga abananka ba America bona bari bango gumusiza ayini alternative na George Bush. Thank you. Bamutirakaru. So ati enchochi kubura mu opposition yi. Actual opposition age ekabire ryo mu government. Kurangu na ene copy government uri gukora be nuko itora rwembezi. To pasa kutwara government or outside the government. Chairman basajja bara amanene remege gamsangu ne singa bwa chairman ne singo bwa MP ni kandi sibari an opposed amana gatera gambisira kumurwenda cyanana umukaruru omwa isimba mutara mpawa performance ekeri miserable integrity yobwa MP echikoreka mwene remwe yetara mboyembezi ne yasa kusinga niki because ere simbere yetara mboyembezi terarabira maybe na open byezo bye kushanga ombyafa bya Uganda it is only UPC obwekoraga na KY bakasinga batara mpawa ete mwacha byonna enale mteke simbaga etara mpawa kuyo uje to Museveni akesimba hatari mpawa yabo that is the difference. Okay. Kuba kwiza noreba na Bible nyangu abantu ekintu wasa kucitegereza ubwanyuma cyayeza kwiza yayi anikanywe nkandi mu UPC by in 1980 Museveni obi I had my brother mwagari wa UPM konka so yicana Museveni NRM tinamte nangotuza nangotinamte konka twasanga okani ukandi wa former nasanga difference ya President Museveni na nabandi no create is tolerance non-sectarian ya creating that nanka ekintu ya kitumba yo ibanti yakaruru for only 30 years that no wonder that tarabere because of all reasons konka banti you a Muslim as a Muslim na kuzuta ni question of the community yambuza ati yakaruru deliver on others. The new Basajja C5. Yes, I have all the qualifications. Now, when the moment I also have qualifications and you have diplomas and degrees in the need, combat I want to watch a man in 6 or 8 equivalent. Kujeda karu on Christian dominated for 30 years community government unity the unity ya na peace ndio jamaa kumteru ngoko alika basi hati ekitoka Museveni tumemukunda peace na notika hiyo kolegi ndio ompatisi muri ompatisi omusai muri omusai ni ndio wale ndashari yana ndio kwa address the issue of sectarianism wahabijaza ni mtu anakuwa kombati hii eti yenda gabana na independent na sisi orkwender hati independent hiyo mtu agambe na watu cyangwa na ngabare n'umukuru bakajya abaraga b'indibere n'ubabi kasko kubabinga a supporter one being a favorite yum supporter yum chirizo yum salam hata wanda yum salam dinkum budini ni wanda yum kusari dinkum bakris konkite tuenda abaindibere kureza bakana ni ngati wakati na president yangu kwa yeye ndio kule ndio chairman wa C5 Uganda no nambara na babrijiri we do it together supporting flag okay ali kwa control ba ni kwa sawa okay kani simo kama mtaba ni simo chairman wa C5 wa na kwa na kutaraga chiwa
Kariyeshi n'abandi ndiye supporting abafuranga kugamba yese president mpaka hansi rero bire kuganyana n'abantu kuna n'aba FDC n'aba PF reste nyenda ndikuweleka wa PF so ni tena kuna PF it is a pressure group under NRM Germany bafana basingi muzisufira ayasingi kandi mutira karuki ahubwo kususumirira akaguru 50% plus 1 vote. Thank you. One thing, etiana la kuja mmoja twasindi umu kandi status. Maybe in yanyu niyo ero kubarabara kada yana challenge ngo kutagera utazi because ko abantu babosho kutegatega ngo abasa kubaha karuru mukareta president cyaguranye konka abashome banyu elite saba kwembe simba bakatina no kwesimba shema mutoma ibanda ningira message yanyu niyo kubarabara abonje numbara candidates kumbara structure zawuda ngo tuba ba chance yo kuganizinga candidate with orukwenda kuhagera aba president tayimaginga akesimba aba chairman nangu namutayisimba ka independent konka kaja ati nyene cyaguranya aba president. Where is the missing link in your view? Ati yewe boss hata kizibe kiho abanyamugara bone bakimanya n'abandi bakimanya ajofa nakimanya ni Vincent Rukimanya na mwe mwe wanje ukanda mchunguzi akubo ukanda mchunguzi iyo twirinde umunyamakuru ubuye kucyobwingi kandi ni muzinda wa muyizi bobe so ninda abantu bakimanya nuko nanagambe president yo kabuta Museveni ndakwenda kumbe bindi so ayiro maramani no kimanya ngo abantu bakabinstinga no cyo kwita fear abo bakabata mu woba abantu tubakariga yo bakata nore ko najwa mukabanye no waze kongera tuno basotagaruka na nyenda abantu bamanye ko kuftina santu mubatina kongo ko batukubaga okay so etinga barugendo bisho tukande twese mbaka atikiti ya nutu numanya yore umuntu aranshobize kandi icyo cyamuri kitadagagisa umuntu aranshobize kandi ngo the only fear you should be fearful about is fear itself yote kagera ko muri ndine kuoba katika kugera bero muri ndabona ahubwo nimanya ekikobasa kubaho mukibasa kubaho saiki gizire uruba kikoriki so nyenda abantu bamanye ngo tukarire tukore kutangaza nubwo wahurura Yusufa cyapaso mu bushingiye yagamba namaze n'abana bakatina oya navugaga nukumva kwita nuko gavumenti ndi kwita kandi bagiruzeho abantu bari abantu bafanda bakumwa abantu bakora nubakwita nubura inore simbera kafa akafunga twebwe abantu baza kavure nohaye simbere aba meya aba MP akafu ariyo anupo on record just about kabaga ashani ndangara jendeze kavure waza kavura kitebe kito jozo tayaye yubayido tina kuzima tukateresha n'ibindi byona omuriye harimo aba besimbere bakafa. That's my question. Your question na aba besimbere bakafa abantu bakafa n'ibyo rutondyao Thank you. So ni ngambera mbere watu kare abanda bazirina n'abafi so bakagenda bati sana akora bati no kuzomchome nicho kurebera position zizimwe tutumbu na hata bamwe bakurugamo na ngambera tiyo bantu inari mu bitangwa Amerika muzo wikize. Thank you. Maka katwakira uburango then tuje kwendera program abakutureba turi program yitu ukubiri hano tayari West Karitu tunaba Ekaya Hotel ntugaruka.
ekipya kiguse ku katale kyogero vitamin E Pinky Jelly yaguse katale ne back to school packages wangula ne kyogero vitamin E Pinky Jelly wamu ne kyogero cocoa butter jelly nan perfume jelly ne aloe vera jelly products zisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga gula weesigere wangula ebintu okuli t-shirts bodaboda TVs smartphones school bags ebitabo school fees watamwemu egaali n'ebirala bingi nnyo gwegula bizigo okuli kyogero vitamin E Pinky cocoa butter nan perfume ne aloe vera jelly akalulu kali mu kizigo munda weesige bw'otuuka wakatikati akalulu kajeemu okumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 214 563 oba weereza whatsapp ku noti 7 noti 214 563 fee haba kyogero tugamba clean your skin ne kyogero products. Wait emmere ogire naye nga siraba kawaka weekali wano teweerabira leta bubiri sumulula buli alina akacupa kyokunywa kikwongera amaanyi kinywa kufunamu enjawulo kiri ku mutindo w'amanywamu eyo kalimu ebirungo bakalunga tangawuzi bagiteekamu eri omwo omubisi gw'enjuki nagwo gusanga omwo kagaba waaka kanyweko n'owulira waaka kombucha drink kyekyokunywa ekisinga byonna era nga kikolebwa kampani y'ekyama Enterprises Limited kati gwakyetaaze tufunire ku namba z'essimu zino wammanga 0701 734 oba 0783 10 38 waaka kombucha drink gw'oba onywa yekka. Tayari West irakaritu twakutangira mu cyoketi cy'amahero cya program makubiri ndi Boaz tumesije ntenda kureba omukuru Ambrose Vincent na ragomu secretary NNM omwami itogoroma kanyabihemu na ndabwami yawa Mbarara City a ticket ya NUP nyine kada mjunguzi ogunukada wa movement kandi nyine mukuru Jafar Basajja bara chairman wa Ushenyi tuliunza kuhendera kano yere mukandi kandi kometa wa pino yu omugata Ushenyi and ntenda kuhendera kureba kuzinduka kwa president hariho bantu hariho mwenda mwita kadamu not kadamu mchunguzi but wilba mchunguzi town clerk wa Kamwenge town council yana tureba jangu program numwe bari okwanurihanga we bari mchunguzi ondijo omutana Tambalex ari Shagazi omuri Chegegwa nawe yana tureba ondijo yabarioha yabaraka kuri Yasini kansara uje kutora no bwa miji na sub county kujokera district akazo memba wa paka wa kazo district we bari Yasini kutureba twaza kutamika bigambye kwendera Vincent president image nimwitabahi icyo kubanza nienda kutandika ndokusima abantu bajware bato nda kutandika ndokusima secretariat y'ekibinda cy'NRM ebembirwa mwami Richard Todongo na timu yona ahabwa absolute spectacle yo kwebembera campaign za NRM Faraga Bera mubahe bumugisha kutebekana sana mbwene bone bazakorara bizire bayituma ngo twatubiye nomu bari kuza kisoro kutebekana sawa no kwiza kwa president
haba kuba umurimo gwakozire no kuba ari n'ibitoro urihanga uriyore n'umurimo gw'amani mu masima kandi na n'abamubaraza bona bagefara basajya baraba n'abandi abayahansuku sente zizire abo kuba umurimo gutiriye tukora nkamubarazazi n'umurimo gw'ikibina kandi abantu bagukora bineviga nango batari kujya ngo gushashurwa bitabwo kukunda NRM na nibye bakuri so mutakaza program yenda kutari mu gishogo kugambira abo kutureba President Raja kunu yo mu region age kutarakana barabana nabana natandikira kisoro naza na rubanda haza NRM kitwantu enditwe nitwenda abantu kugira campaign z'imirimbi President Kena Jacques for example kanu yambara na Jacques bari ari yahabuma achayi icyicito cha Endera Vicente now chaje muhisa ngo umuntu arize kwizum buteka bamucebere ataho umurare ategereje president dwatu no bintatinazi boko beshongora bishongora bitubye naremu ibye bya revolution so itwenda campaign z'emirembe cyo kurebera president harigire hone tino umuntu uba yasira muto ningo batiri ko ningo batiri bari because NRM ni organizing agirani zayo so ni tabantu mwinji thank you Mizem hajire president bizo mwinji harare turiche guest of support kandi tuturingo twacharinginga area massive area twanturebe group thank you Mark niwe no basakweta abantu bije bahure president konga bange kumuhakarura nacho tikine nshonga bije bahure ati buri omwe nayagura kumurya so nanyo nyenda kwebaza tutire nsibura okay so nyenda kwebaza mbatureba kandi bazena n'abantu ba Mbarara City abo kuba ahinkura abaho nabandaganisa karuru kandi bija kampereza eco ni ikimanya eco kubanza ekinkwenda abantu kandi kinture nimbagambera nup tije gukora ntakora umuntu kandi umuntu mbamwititogoro makanyabehemu urutindo rwa karuganga makuri yo rwakweta kanye yite turkwija gukorwa nup nduje gukorwa itogoro makanyabehemu urutindo of course kukuba government irabero obane ne yacaguranye obane ya president Museveni indi izire muyona ne Jacoba ngiriya hanzi tukora intungukera bene so tingo n'umuntu ayemerera nje niwe no kubangana sango ya government ya nuko nibasobutije nibasobutije nibashukuje kongo bazukira ko nizuki kongo bwamera bwe no bwende hati dekanganga urebe ekitingwenda abantu baze kucibangana sa twe waba ndi mu race no expectinga okusinga ningo kusingwa so ekirije cyona tujya kugenda naco konga ekinta kwenda abantu bekwase tingo n'umuntu ayemerera aragira deri nupu omu western Jiro ki itogoro makanyabemu atari wa western iziri kwenda yuki so arokoba ebintu byo gukora ntakora umuntu that's a good one toko yakura ki ndimwana kuri umuntu na gurenda kwitogambisa ngo nupu omu western omurimbara ni nyendo gere itogoro makanyabemu arigiri ati je afari ngwabara nakora ngahero C5 ebyakozere byona abikozere nkawe ahansi yaki ako ebintu no mojobu ni kama jobu tukurugama arejo y'amategura arejo y'amabati gagensenene areze binyansa areza chikonga mwena mubazeta houses umukika hari bajya mwena mu ry'abantu so arukora no muntu kiri kibina cyukora ekibina just ni kakajo ko kuraramo okay sibura abantu people power so nyenda abantu basibure ndio ninjaba harwe ako bashebi yanyire jangu ndio ninja karondera harwe so ndio ninja nimwaze mbe byakeneye ngo na ndibinde mcwekana byo ndio ninja konka mukimanyengwa amana garantu nekintu kikuru munonga mugatwara nkekintu kikuru amana garantu nekintu kikuru ebe bagambera ebya NRM naki byona mutakatwara nkekintu kikuru eitwa abantu twija kushenya NRM ebyekozere tuturu bahekera ngo tujja kutera za bomu naki kuyo tujja kongesereza ariye NRM ikozere yanga rigindo misho ebara munonga kada tusibura abantu ebara munonga tusibura nyenda tukora kanso mukonga uzunaje murabite gorumaka ya natoka statistics of president ya hebo bigi ndero mukagwana tu mwe mugera abantu kumushozi abantu bazangamo ko mushita beto abantu tutatu mutira kushika ayurushka wabawe ngamani ko kandi cyo kweta river rejuvenation harimo ohapo hembera ya yeturuje wakata kwajira mani nabwe hati
okubala bafulumya omumani ate ekyo stage abahika stage eyo n'abantu lero enara eyo yahika kibakwata rejuvenation kugaka kugira mani nabwe ekyo ababa ekiwani kibaye babatamu nakyo ngenda mukyetegerezo byangu twamara byamugari kuba kufika byantonde abanyantonde bijana bakikasanga ababesanga babagita bakikumbimbara abambara bagagita baza kushika mwizubera bagaba niboreka mu bingi kumwe yabo bagumuzimbaza barabyamugari ate icyo ni kiwani icyo tugomba myanya yitu turimo twaterekana sasa turimo twarondera akantu ka president na basi na rwandiseza rero ahamwe tureke muranga wenara inamani ahawegiye kozere tari kutiganza kandi nashobora n'abasekuru ebyegeri nambwe nibaza kuterwa n'akaburi twara kwatse bazana ko kuzana bagenda mutegereze ururi bazina nisimo cyose cyose gateshunga mutima wa bidazi barena rimwe abashema bona waye hati saini zisipoyoreka zoreka abandi baraye bakagira twebekana kuje muri giramu tshedukire ariko ka point kachoke akasigire kajya kata mu bufu amutawasa program ariko kantu kace akananyara koreka abo kutureba president araza kuza yayize muri Rome naje ko bari harboma grounds haza kubwita Mbarara district na Mbarara city so ntuza kugira umwanyo mwana bambara district mu organizing mu attending arare ya president rakbar boma ako witwara kuza kwizayo kandi kibiraho honka na hari za city zone so ni bashaba na bije attending umukuru wa president chairman ni wizigambo cyo nonga umutebekansa wa taya television yenda kwa muso kusima management na staff aba television eji abuteza umugisha kwiza hano yagambera ibintu byitu kandi tukahereza abantu wese bashimiye kuba bakoze reka bebemezi insime y'abintu mu studio insime na munonga abebembezi bona aba NRM aba NRM secretariat bebembezi secretary general na chairman witu wa movement aba district ya Bushenyi haji abasajja barabana timu ye na n'abantu mwena bebembezi ahabwa ekihuru eturum kandi president na iza na munonga ite Bushenyi za kumwakira ibiro bibiri barabe natongoza campaign kandi tumutegereze gukora ikintu cy'amani kandi mwizukiye unakibanza tuyeneyo World AIDS Day and expecting His Excellency kuba guest of honor Kizimba. We are ready to support NRM kandi n'amasiko mu maka ebintu nibyebyo tulisonga niwe kandi ni nasime na security abo kuba security na munonga mu region yiri abantu kumwize twabaciye mu magambo byanyu hati nite mu twikirize tugambe yitwa yari hangarye n'ishimo Ora Mnonga Haji Jafari basajja baraba chairman wa district ya Bushenyi wabareka da Mchunguzi Geoffrey ogunukada wa movement akara RDC konka office ya president ministry ya presidency kadogo kana koreje bwa RDC uba muhereze mwajamuta John mwakubuza tabakora je mu bihamu ngicyo tucyanye John mwakuteka teka ati ngo mukuyamu abukora je mu bihamu akoga nanye nikundi kuteka teka so mbona amaraka gashatu mono babaranda mama witu aba RDC abakora je amazina abantu babagambira including kada Muchunguzi deployment inje myaka 5 rero tubenture cyo gukora umwami togoromaka narago munupu n'umwana wo mu Rwanda abakutegateka abantu nabo mutegateka abantu abakutegateka abantu ba genosare ba speaker tayobwa makarya hano umwana w'abarwanda umwami Vincent bari kutayira wa mukagoro bitu mu moderator ko habura abantu ngo mu position mu moderator ntakora ko abantu bo mugasho mu bato myanya bakubasa kutambira mu ihanga inyo niyo ntegateka yanje n'abantu bawazi wa mukagoro ntera ko baza camera person witu ntera ko baza Peter mu control room hamwe na producer witu Martin Nevi za kubantu wongera ahashongezi wa mukagoro kwisha obanganise bindi byona konka mukama inamani